ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu be kandai pra. Ka office of Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District, haka jingi tray lang ba ka office ke District Sports Officer ke West Khasi Hills District. Haringkat ke jingi snok tilang bat ke association beper ke badan hapok ke district haka arpa pratrik unailar arja apulai. Kalayo ban rakhi ke National Sports Day arja apulai. Kawalong kat kum ke jing ptha nakatana Directorate of Sports and Youth Affairs jong sarkar jela. Haka ni ke sini lasdang ye ke jingi le akai na ke jingi kop mare haka por nyu biji mestap. Balapan buat pan dari jingi leka gi paper ki bukan tu ke jingi leka cricket ke jingi siat khnam ke jingi leka football ke jingi leka basketball bat ki wei hakani ke si lawan banyadar dekat lang do menteri badai kni ya katana jele ka ke sarkar jela uba Shakliar Waziri ublayo ban sami ki sernot shaki association jong kitana jele ka ki badan hapok ke district badru ban sami ki sernot shaki nong jele ka ki balawan ra nam ya ke district haki jingi leka gi paper hakaba ulayo ru pen paw ya ke jing angnut bandanya ke Fit Meghalaya Movement. Hakini kendiat tayo gibalalik ya kaba idan pedeng gejing penkret nakam zakan dengan National Sports Day. Hakabang laya syong bagi officer jong ladi ngilaya perkhat ya ke bangi hab bangin le ngisim ya karai ya kabangin perlong haman man ke district bangin ong ngin betha ya ki DC bakin perlong ya inu kenja sports ya kabangin rakhi ya ke National Sports Day. Balasya ke seni ya kabangin penkut ang tiap Shillong. Andai hak bangi keren ngalawang ki officer babale bangi kwa bangin perlong ikan dengan National Sports Day baparo sitayo ngi di bangin rakhi nomor ladangi page akan ke jela ke jungi menta ngarang keren beri DC meneru ngah bang lalik keling ki district ki baper ngadap da ke jikmen ya ka bangan i bagi kena ki khun samla ki jungi ki don sisai kata ka mensim ban lakai kan gun sport kelabon long kan gun sport kelabon long ke football ne ke basketball ndri bangi pet mentakan ke jela ke jungi ki babun bagi khun samla ki don ya kata ka sab ke phong ki don ru ya kata ka jingang nut ya ka bikin gentiu ya ladi bikin wan ra ya ke nam ka mentaka jela ke jungi mau ngadap da ke jingmen om tang ni district jungi handri ha babun tili ki district ki bang lalet bang lai kendo ki khun samla bana kaliang ke jonga ka bangi lai song nilai keren ngalong yaki officer jungi ong ba kare ka kamram ka jungi menta ya ka bangi hap bangin ai ya kata ka platform yaki ni khun samna ki jungi ngatip kamde ke basuk ya ka bangin ong aman kasnong haka jela ka jungi ngila bangin penbet penbiang ke bikin download kita ke facilities kamde ka basuk nam ta ka sarkaru handre ngong de ka jing sedang ka jungi menta ya ka bangin IT ya ka bangin trishitam na ka banta ban kentiu ka sport sa ka jela ka jungi barok kowe kadega kamram ke jungi menta bali bangin da kentiu ke sports ke jela ke jungi barok kowe lesi ha kowe ke sngi kini ki khun ki jungi kini ki hep ki barid baon de kila he le sngi kowe ke sngi kin sawanra ya ke nam na kamta ke jela ke jungi barok kowe ande ko mga ongi phi na kaliang ke jungi kung government ni trishitam ya ka ba min ai iki facilities ki baper ki infrastructure ki baper ki jingdon kam ki baper hakabai dia berbanyak kerja ke sports
tengah kerman ko mga ong yapi sa sisian ban nakan nga district ke jungi kamtam ngadon ni kata kajing angnut ako bangalong ko sports minister nakani ke district ngadon ni kajing angnut ya ka bangan i padigi kun sama jungi nakan nga district bakindang kiyo susu ban ngadap ta kajing keman mentan aga bangai asgo ya ka bangi lala banginform ya prata ligi association jungi sports ki baper haga district ke jungi haga por menswa ki baduna bagi associations haga baidai bajong ke sports ring adap daga jingkmen bakar prat lagi association ngilala banginform akan ke district ke jungi ngangit scam baki nongket kam jungi ni kini association ru kindan ya kata kamen sim ya ka banyi tre shitam ya ka bakindang kentiu susu ya kata ka sports ka bamaki kila form ya kata ka association nakaliang gajongan nakaliang ga government ngakular gipi kani bangindon ni kajingi trailang haba kumnong ngin kentiu ya ke sports hakani ke district kajungi kataga di kajung kular kajonga ipi ya bangandon me ya kajingi trailang baraka bangi keren na katugas ni ngila perkhat bha baka judon kata ka fit India movement hang ni hapo gari kajungi kapala asdang daga central government bara bang ay kren tugas ngi laong bangiru nakaliang kajelangi kwa bagindon kung kata ka fit India movement rengi nakaliang kajelaru ikwa bagindon ni kata ka fit Meghalaya movement balasay kasngi kasadai kasngi ya kabangan penbena pai ba sendon hakabangi penkut sendon ni kan national sports day yang tepo sursulong kan sadai kasngi ya kabangan sa penbena sendon ni kata ka fit Meghalaya movement ya kabamangi na kajelangi sang kabadlong harengkat bakata ka fit India movement balai bangi sakren ya kani ya kabangi kwa ban perlong ika taka fit Meghalaya ladap hipain menta habangi pai keling saudong gan gejala ki babon ki kena menta da kaba burom ki babon ki lalamit tengah ka phone ki laklet ya kata ka jeng kata ban pen bahai la dia la ne ka ban yo ka met ka bakoi ka bakya ki babon ki jing sneu ki blaki khun samla ki jungila ni ki kena manta ki langop bangin light ni kini ki AKA ni aimen sim ki bakin long kita ki ban lakai bakin yo ka met ka bakoi ka bakya berkani ka fit Meghalaya movement ni kermen la sai kan nang de ka por ka bangin pen bana bangi kermen bagan long ka jingjob na kam ta ka jela ka jumi ba khamtam na kam ta ki khun samla ki jungi bar hoy bad nga kermen bakani grum de ka sin ka bakhado bangin perlong ki ni jet program Nangi nagapor sa kapor ka district ka jungi le sim tas ngi la pelong ni mission sa kuwi par kapor ngi sa pelong skiwi gi jaka hakaleng ka district ka jungi nang pelong gi program ki baper bangin nang aimen sim ya kini gi heb ki bared baki khun samla ki jungi baki ni sim benta ki sports ki baper Bawan bakpao. Function 4 into 100 teams kita lakai ha balas association
DC office, MDF! MDF! Teachers for Eastern West of Hip!